Aus Koreana e kopane le hip hop drama thepe kutsu ai fana ka ipotsa o ka Troy a ka botshabelo di sectioning ka ipotsa o ka Troy ke ana mathanto ye kutsu Lesotho abuti ta batho khada ena abuti a ke la ka mokopa mfana ka Troy ka re o kwetse monate ke batla mathaka yona Troy Tata Tata Radio ke a Sesotho re bua Sesotho Tata Tata Afrika Borwa e tlolla ge di Tata Tata Eish Yo tlosa bohloko fela o sa etse bipina ena ne Shapile Troy mfanaka Tata Ena ka tua ke ba baholo le ba banyane batho ba baholo le bana Tata Eish Tata Ena yentse ke mfana ka wa ka mona ka botshabelo Troy BT Ha ke ta itla fela ka romella batho ka ofela be ke ba tshepang ka mmino ke re le reng ka yona ba re yo Hona le motho a re ke khalla ho bona go go etsang a o le ka studio nga re ke kopa o ye live social media mona la ka ba Twitter la ka ba Facebook Instagram e bona khada Sheba ketsa Sheba ketsa Are ke khalla o bona di khada are kena se monna Picture fela tse ketsa shebot Tata Picture Sheba bona sheb Are ke khalla o bona picture fela Tata Ke o khadis Bari ya live khada ya ka lo motolo le o tshojola ga monna hanyane fela O batla umpone Hore ke tsa ka studio Sheba bona Tata Sheba bona picture Ai balla ba bagata ba go koye live Tata Le gato mohale ya rekada se monna se bliv Tata Abana ka fumana mohala go tswa maswarisa o swar Tata
ba mpotsa batho he mona betere ha ke Troy wa Botshabelo pina e ana jwale ha ena le bitso ka e bitsa fela Batukada ona le motho a nkopileng a re ke kopa fela o e bapale fela 30 seconds ke ha ke mona ke e cha a ska ba fetwa mamela pepe ke ngetla tsa be ke le teng ka yona ha ai ntwana ya tshone utwa Koreana ka drama ya hip hop ya Sesotho hip hop ai ba fine cha cha